Enkumi n'enkumi z'abaana okwetooloola obuleebezi bwa Bunyoro Kitara beerundirira mu maka g'omuleebezi wa Bunyoro Kitara Right Reverend Jacob Atiroho agali kushangwa mu Rudohaga omu rurembo rwa Hoima okujaguza n'abaana. Omuleebeleza bashembize n'ekihuro niko kugambira abanyamakuru okwalina okukwatwaho munonga okureeba nga abakozi b'omuka abari kukwata abaana bakabamariraho ebinoga n'enziika ekintu ekirikubateerera obugabe bw'abaana. Ebyosiga nebyogesa. The Bible is very clear. Ruhanga taterwe nako. Ebyosiga nebyokora ki? Ebyogesa. Ruhanga kwaso obuherezo bw'abaana. Bagonze batekeme kitinyisa. Leka kubakora kubi. Omuntu akora kubi omwana okuba n'osigira mu mubiri. Ebyokora omwana ogwo niyo genda agesa. Ninjumira abantu nywena abakuleta abamedi nimbakozesa obuhinya omwana naikaro munju yawo kyoka naisana atali mwana. Omwana niwe atakulye kyaro ebageronde kya musana, omwana we mukulye enyama wakulye ebihimba, omwana niwe akora buli kimu abaana baroba byamire. Ekyo kyaletereza n'abaana baitu kukura batamanyira emirimo. Ebigambo by'omuleebelezi Atiroho nibijaho hatakahwire bwire bwingi kotesharire emyaka 40 omukazi Precious Tumuhirwe omunkomo bwanyuma y'okukwatwa mu katambi alikuteera n'okunyoora omwana w'emyaka 4 bwanyuma y'okutunga obuteekerezo n'anisha w'omwana. Kandi mulihereza accountability, tulihereza accountability twena. Abana okabalerota. Abana bano baruhanga tubali baitu. So nabwe kinywena abazaire, abakozi babana, abalezi, maids, nimbasaba mumanyengo buhereza bono bukora. Ukuru mulimo gwa ruhanga. Bangu abana abakuzibwe ni batina ruhanga. Nibanguha nibarugamu nibaba abantu bakuru abo bujunanizibwa kandi nibanguhizaho government abo kuba nibaba abantu abakukola ebintu ebirongi. Kirikiro ekitukutwara ku diocese rundo burorerezi kochumitiriza hali obugabe bw'abaana no kongera kujjukiza abazaire habujunanizibwa abo muzaire. Bishop Atiroho honashabira abana okulikyoliza abazire hamwe n'abantu abari kubakira bona. Omugandi eminyeto muri Nyabugando Nshenyi Ruborogoto muri Sinjiro West esimirwa abo kwehayo okwejumbira emirimo y'emeramizo kandi bashabwa kwejumbira no mu nteekateeka za government. Ekyetengo ky'eminyeto kyagarukamu ahabwo kutentebe omu kanisa sima Ruhanga ahabwo eminyeto ya Nyabugando egumira mu kanisa ekunda Ruhanga nibakorera Ruhanga nambwe nibagumizamu okuteka ente omu kanisa. Emyete geshoborire kuyatandikira kushoroza sente n'ekigendererwa cyo kugura entebe mu kanisa egi okugira ngo nabo bateho muganda omukombekera mukama kandi omwishenjero abirukangiye na miliyoni 1. Oguhona ahabwire emyete gyo kwejumbira program za government yazigenderere kuleta hintunguka nka Youth Livelihood Fund emyoga n'ezindi nyingi. Programs z'ebyo tureba ko livelihood Youth Livelihood Fund. Youth Livelihood Fund ziri mu government. Kongo kuzakurira n'abandi sigara district n'abandi n'abandi CD. Gasho Ambrose Nwagaba Katoto. Ruth Nwamanyi.